Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka United Democratic Party lani ka UDP ha kasngi satjan kala priang burom yo MDC kalaban mauprem uba Mitchel wankar sya ka Seng ha ka jingelang kabalalong halau sotun batru ba unong kurtong ka Seng ha ka election MLA kabanlong ha usnam arajar arpulai na Miliam constituency. Hakani ka jingelang yo ba Mitchel la priang sya ka UDP da president Rung ba uba met ba lingdo ubalong ru lampang ka yingdor bar thawan ka jilla ringkat ke jingya dan nang UMLA ke muka yau uba nujor ki sungwa u General Secretary ke UDP uba Jamino Mautho Working President ba Paul Lingdo uba de MDC ke Jayau uba Jamborwar MDC ke Mautha Raishan uba ringkat lang lendam MDC ke Langkerdam u CEM berem ke GHADC uba Moonlight Pariat lembat ki wei ki he nong yalam ke UDP ringkat ki pat ba de ki hajar ki belawan mansak hilang. Uba Mitchel haba ai jingkran ha ka jingelang ulong ba kadau ka jingmi no na ka NPP ban penyeso sya ka UDP ka dei ba ukwa ban UI no ba haus nam arhajar arpulai in Synshar no hi da ki Seng Riewlum bat komta syon poi sya kania don kamban penklan shu ya ka UDP. Kalong ban pediam burom yang mengimat jompi beri what is the council Iba Mitchel wankar. Dia akan menikong nga pediang subhan. Ya Iba Mitchel paglarong siya po kapag UDP. Bada kaliang jongang ngalayo jitip ba kesirkel lada dep ban tau jong kambilin konsumsi. Haga bangiladon kinokit kam kibapura jongka. Ba ngasu banong ba nagalian jun ba Mitchel namar ba ka MDC konsulsi ka ha Shalaban mereka MLA konsulsi ba ka ha sa Milim de ban Rung hi kan hablong ha ka MLA konsulsi tenagalian jung akong presiden ba ka parti pagalis kam nagalian jung ka sarkelu ngi pidang subhay bi da ka dokumen kaba pilalong UMLA jong ka party NPP nei presim ya karai ya kaban rumno sya ka party UDP kabang ngis kam bakadon kadam kaba pipi la pensong rum balai bandrum sya ka party UDP Ngimla mandon dekat hangi jauh ba titos kan berdeu CM jong kasil Autonomous Council hagajo kapor di presiden jong ka East Kasil jong parti UDP nama baudon sabah hakabede bagi kam kibede nak banta ke jipule jong kon jong i kumjuru jong sekretari jong ka East Kasil ba tinggal dalam bakla ilu imla mandon ni nakidaw kibamla mangkia. Ilai yang skam ma kay baro kejengkren nakali jobi agaba bilaya miljamut bad u presiden joka district rengkat bagi kartu kenik ngun ki donyalam kalapun komu yepi bandrung no syaka parti UDP Kamtam kibade ki elected member kinoyalam ki bala sajid haki paiba kia berkat kia mirjamot bat ki Kwah ia kabanuan Rung no syak parti UDP dang mencem tayo mencem menai ngiladon kejialang hapo nompo konsulsi hakababun kinoyalam ki leader jong kawai pat ke political party bat kiwai pat ro ki political party kilarung ban penyes no syaka party UDP dang menenru ngatai mentan nama ka social media mobile WhatsApp YouTube Twitter Instagram Facebook ikubor ki bakloi ba man ka ban poi sati
Tentang ngabak keren ni fakla pakut berulatif bro makai ibaran sakren. Dah partai politik sini so barang tun batai susu nanjurok susu koklin. Kini menenru aspa san bumut. Kinong yalam kibah matam. Kikwa manjuan no syaka parti UDP. Nak kalian juga ngambil dengan syukuran lebih. Banong batang basuka penonjon. Ngakwa mantip ya kedau. Kain kebal penong yakin nonglam. Bakit sim yakin ikilai. Lakalong ki MDC, lalu ki MLA. Lakalong ki presiden jo ki circle, ki presiden jong ki konstituensi, ki nongkit kam ki bahakmat jong ki political party ki bapher. Ki Kwah yang kawan-kawan joan sa party. Kabang yung i-kalong ni. Kilas mutu. Hadin makilay trejam. Bakiway ki political party ki badan ko kastir. Bagalade kapor kaya kabadey na. Baki devan bhai syarak kejong. Kamari Seng kejongi I sang mepa mendo ibadai speaker jongka Meghalaya kumjuru ya I Dr. Jevino Mautho ibadai General Secretary jongkani ka Seng UDP kumjuru iparlok jonga dejan na nga bat ibang leju itu naru kipor kiba ngirangnya puli kata I working president jongka UDP ibadai ru EMDC nantai na pomoprem iba Paul Lindo kumjuru yai parlok ijongi ibarong EM bangah nantai Presidential Council iba bat kaki ilaka EMDC na mau thak resan iba Jamborwa iba di ex-MDC kumjuru ya iba kitbok nam tudu bat man kapor ngani tuipi abangai I yang ni kalama UDP baka kawe ngamtet kabensim nunga kaki namar ngasmohi ba kani kaseng UDP kadai kaseng kabalai lam lagi try mulu kadai kubaya lam lagi dok islam kijongi ba hari ka kentihi ngarasmo ba ngarunga kani kaseng ngasmo ba kalalong dok lokesna kumjuru habangnya kundu nadu I presiden adu secretary kamtame ya CM jungi ba titas Darwell Khan obade CM jongka KHDC obana kapor haba ni ekran matu berpor sektor skotu halor ki nongren ba kumjuru halor ke jing scam jongade ka Seng UDP ke jongi kumjuru yagi para kali jonga nadu iba bapor iba ngekdo na kapor iba jampor be ron na ka isi bat kadai kani ka jiatli ka jingo parlo ka jingo sipara ijongi kaba la krim sisa yang arwan sakani ka Seng UDP bat khamtame ka jingwan ka jonga baro kanam kielek sha ka Seng NPP repinungo boleh tau ka Mitchel pade na ka Seng NPP u phetna sha ka Seng UDP kani ka mane tu EP ba la don license ba ka Seng NPP Handai kan itu ipi kata kacing semua try ngamdan. Namar balai ngamdong ngamdan kacing semua try. Namar ba. Kinong yalam hi kiba hakmat. Ada kimdehi ki parado ki parasnam kimdehi kiba yawan kiba elek kiba yak santo aktir kathalie. Kalau ek berong try. Tadai nang ni kada on ipi mentang semua try. But kadi hi mentang daru mentang kasngi hi. Kadi kacing try. Kajonga Kwah ba kani kan sawan be kalama jongka UDP kan sa kawe kaleng kari kasi jantia kan sa kawe kaleng kari jongkari kari ka Meghalaya baya bat kibabun kin sabun kari ka anuksa man kari ka Seng ka UDP ka dei ka Seng ka perhat tang na kabanta ka jindon kam ka bha kamya ka jong ki parado ki parasnam ka jong ki kuon ki kti jong ki kha ki man Jom beri jom hanya trap. To ai ba kali kasih kalau hanya pi.
Hari kesini, nyelak penrak ya ni, nyerak ya ni kami mesej cekeleng kita kan bisa, pakum juru cekeleng kabri honyo trek, bangin ino hari kesini nyen pelat ya ni keraibi, karena ba ngin ya set para kasih, hamre itu ada hari kesini ke pemerintah, karena kesini itu kecil sedang, jauh kecil kira sang, jauh keseng jubi. Toyo orang sesuai dengan bom. Hakabom. Tapi tak orang ayu ini. Kamtame yang baru gitu kita try sistem. Nak benda, belum yang di kesini kita job. Kita pun kijinkan semua tu, kita pun ki nomrim kita kini ki rambak kita orang mentah kesini. Terus semua tu nak benda kajingrek kajingyeng juga Seng UDP. Bat puno baga Seng UDP nang ni sakmat kan salam nanti. Alba wanu maju baga UDP hakani kan nang baar kan nang balai andre hakani kan nanti topi kibat ba rakyat ni kubur ba dei ka Seng UDP how does nam arajar arbulai upanya lam nanti bang yang sanyo antaken ngin ngaj ngarabi bang genyo dang no yalam upadehi utrai mulung udok usna mujogi biang na ba Riewlum deh. Saya semua di Bimoro, toai bandarawai di kejelang, selek salang iin disem, tapi yang paisuk paisan, belum berkat tapi Malaysia jalan. Kerai rangba, kamang iba, naju kamunsem. Dan si saya katakan jengkut ke jumi, bat penyeso, bat ke parti UDP, bat menlong sedang nongelam juga parti UDP, hapo ka Riewlum konstituensi. Teka jengkup lay, kaba kam gerbang ke DAP, Pak Mitchel, perlok, bayar Riewlum, parai MDC, parai IM, hapo ke HADC. Naka benta kami ke rai ke barangba ke jumpi, ban sim ya kami ke senjam, bandan bat ke parti terairi, ke parti Riewlum, naka benta ban penyok ya ke bor, ha kami ke election arhajar arkulai. Sekarang kublai si bonro, naga benda ke family jumpi, aga bagi dan ni imei jumpi, kidan ki bahagia macam jumpi, bat kerbang, naga benda imeses jumpi, rengkat bat ki khun ki jumpi. Aku beli ki nongkit kam borok jom ke UDP Riewlum Constituency Circle. Imei jumpi, Pak Mitchel. Bagi dan red ia red football masuk job yang telak tak kumpul email ia dihangir email ilawan haran sama ai ia ke kedua ia beli bat kumjo ikuran jompi ndesutang kawai kalong kami ia hanya successful man. Like armut pidon, berbagai wina yang aman, wina yang ketiang, ban penting kena